mafele ba ra se leng gore nna le wena ra se dira gona bjale go taba yaka le manko ko baby mo go Thobela FM e re ko go botse le la bohlano re se re o e leng gore go rata o ka mmitšang ka dingala go nyaka o ka no mmitša ngaka go nyaka mmitše Dr. Sangoma ke na le Dr. Seanego o e leng gore ka nnete ke medical doctor ke tlhogo ya lefapha ka kwa šomang gona ka bookelong ba George Maseve monna o dira dilo tse dintši ke bongwadi wa dipuku a ke tsebe gore ge re tsena ka ndumbeng ya gage re a thokoza re a thobediša go ba re dira eng e fela diputso tse re nang natso o na le dikarabo tša tsona Dr. Sangoma dumele Thobela re a lotse se sebankoko le babogedi le batheeletši thobela re a dumediša o re tsena ka ndumbeng ya ga gore dira re a thokoza ba re a thobediša gore ke dumediše ka mokgwa wa tshwanelo nako ya borena re a thobediša tše tša go thokoza di tla re bethiša ka ba bagolo o ge re tsena re kaena re a thobela Ah. morena ra ikoba re thobele re tsene re thobela re tsena amen nne na ke thabela go bolela le lena Dr. Sangoma o tswa mafelong a mantši o fetša go mpotsa gore a ke tsebe gore o ntsebela mo kgophong o tswa mo ke tswang gona mosesejana ga botse o tswa kae o dutse kae o goletse kae botsebotse nna ke ngwana mobu Ya. naga e ke ya gešo A ke re- ke tswa mo nageng so ka ke belegelwa ka mo village e ba reng ke well ka dipolaseng tša village engwe ba re ke ka ditšhwene dipolase tše ba reng ke Sterkrivier then he ke tloa ka mo ka golela mo ka ditšhwene village from ana mo ke rile ka moraonyana ke senodia bo ma grade 9 then that's when ke tlogile ka ya ka mo Kgophong and ke ana mo namile nna le lena re tlhakane gona e fela ga re lena le ba bagolo jana a be re no le bonela ko godimonyana re no thobediša ke tlhompha motho mo mo gompotsa re ko mogolonyana okay yes napile la tsena jwang mosesejana awa mosesejane re no yane yo ke setsentse re le batho ba bagolo mara ke tlogile botsotse mosesejane ke išitše kore ka gešo bomma e re thotha masodi re ya ka re thotha ka ditšhwene re ya masodi bomma ba thothela ka masodi then ya ba gore nabile le nna re tla re etela bomma re ba etela ka masodi yaanong ba e feleletša gore nambila motho namile a kristene le ena rona e re ke kristene gaufi le bomma ya ba re o dula ka mosesejana ke di wa tseba bašimanyana ba bapedi gore e re nagande bomma a re kwešiše bomma ba tla pele bomma ba tla pele wow thobela bjale ka baka la gore o Dr. Sangoma ke šetse ke boletse gore o medical doctor ebile o ngaka ya setšo go tlile efe pele ka gore cuba gona wa tswela a ntšhinyana ke rata go araba potsišo eo ke re bosangoma bo ke belego ka bona okay ke belego ke le sangoma ka gore o ya ka story se ke se ikwang from bomma e ba tlhalosa bomma ba re ba tsebile ka nna pele ba hwetša gore ba mmeleng okay ka se ga bo rena a ntšhinyana diporofeto tša mohuto di a tswelela so ya ka tlhaloso ya bomma ba re bona ba bone mo ponong ba bontšhwa mogalabe le mokgekolo ba be ba tla ba ba fa mpho ba e fa lebitšo e rile ka morago wa moo ya ba le gona ba lemoga bomma e ba botšiša bo papa ba lemoga a wape motho bomma ba mo tlhalosang gore batho ba ba tlhalosang ke ragolo le koko wa bo papa banna wa tlana mo ke bitswang le bitso la gore gona ge motho o leina la gae ke Nkgolo apo motho mogolo ka nnete amen okay na pile Nkgolo a belegwa bomma ba no kwisha ai a ke mo tšea fela mo ke mo tšereng gona ke mo file ke badimo amen ke ka mogolong gore o robele go le bongaka Nkgolo ka ke ya mokgo ke beleng le bongaka ka lebaka la gore motho o ba tlileng a tlo fa bomma mpho e beng e le nna o ba tsebega ka gae gore ka mohlakoreng la bo papa e le gore ke yena mongaka wa ka gae ke mogala bo mogolo e le gore be le mongaka o tlogana mo ka gae ba no kgona o tseba bo ra gore re tlo ba le mathata ke iputša gore be go na le tše ba beng ba di bonana ke a tseba gore o ile sekolong jalo ka ngwana mongwe le mongwe e fela ngwana wa go ba le sedimo se se maatla sa go tshwana le sa gago gore a re go na le tše dingwe a ka no tsoga tšatši le lengwe bomma ba re ba ya mošomong a re mama o se ka sepele ba gapeletša go sepela se sengwe sa a direga tseleng ka nnete di bile gona ka gore ko moragonyana ke gopola tše nka di gopolanyana e ke sa gola o tloa mathomo number one ka gore ka ga e bentse ba nompitša ngwana go phapha o ne o bolela gane nna be ke sa bolediše ke o bolediša ke ngwana ke bolediša ke tše ke di boneng ka gore ne ke tla ra motho mong ka ra bomma ka re ape moketekete wa moketekete o tlo diragala seo le sofoe ande ka gore ke ngwana ke tla e bolela nako ngwe ntse mo pele ga bone ene e diragala nambile bomma ba tla šupiwa ka monana wa o ka re o tsoa ka ngwana o tsoa ka ngwana so ebile di-event tša mohutana o tše dintšhinyana o no tshwana le
ke gola ke le motho e leng gore bo papa e be le link ya ka le badimo ba gagwe. Okay. So inewe ke tswa ka mara e polygamous family, mma ke Okay. mosadi o monyane. Okay. So another thing e be e diragala ke gore e bo papa be ba tlogile mo be ba dula le rena swantse ba ye ko motseng o mogolo. O kwala gore na be ke sa dudiše jwale ka ngwana o monyane be swantse ke tsamaya ke šale papa morago. And then ya thoma o creata storynyana gore thamo e le gareng ga mosadi o mogolo le mosadi o monyane. O kare o monyane o roma ngwana gagwe o kare o romiwa gore no man o ile ka kwa re o yo bona re o ha fitlha ka o dira tshwenya ka sa gore re namile re o kuke re tle ka Ke bua le gae. wena. Yeah. So e be le a very difficult upbringing e leng le nna monyebe ke sa ikuši be ke sa tsebe gore bo diragalang and why be ke dira se ke be ke se dira. So mara ke yana ntho le tlhalosang ya gore once o le ngwana o monyane o filwe mphoje tše dikaka tše no dia di le reng they are not a di normal o ya ka batho ba mangwe. Thobe tšeo re beng re di thome be e le tšage o bolo monyane o sa bone gore o dirang leetong la gago la thuto go be o gopiwa kae ka baka la sedimo ka baka la gore motlho mongwe bo o sa tsebe o no ba ngwana wa re ke leka tša marato go a senyega wa re ke leka sego o ka ba feile le mphato o sa tsebe gore o feilelang ka baka la gore wa kgona more nna ke bile le mahlatsi a gore bomma ke morapedi. Okay. Bomma be ba tsena kereke e kgolo ya ka mo Afrika ya ka mo Limpopo. Beanong ka taba ya gore ke kereke ya semoya. Yeah. Ke nana gore le yona ya thuša gore le nna intireng e fe bomma guidance ya gore ba nghudiše jwang and le nna e kgone grounda jwang ka gore before ebile ke dira dilo tše tša bongaka bentši ke tsena kereke ke tsene Sunday school ka bina koša ka dira ka tsamaya all through this and ka morago e ke dula ke lebelela morago ya go bontšha gore o ka re be le selo se be se planne gore pele motho wa tsena ka mo o swantse a ground mo tabeng ya moya a ground mo tabeng ya tlhompho le melao le melawana gore moya o berekišwa jwang gore tlhompho ya moya ke so ke ka mokgolo le nna ke thušitše ke yane gore nka e dekana mokgwanong o be le mengwageng e mekae go kgona go kwiša rapetsele ke sepelang gore gore le nna ke na le sedimo se leng gore ka nnete badimo ba go ba nyaka go ntšhomiša. botsotse nna bolela nnete nka se re ga ke tsebe gore kore be ke na le moya that's why ke re nto e no thoma ke belewa I've just been through this thing so nka se kgone gore ka no pinpointa nako mo e leng gore ke tla re ke thomile se ke le so throughout nna e ke tseba ke kwešiša bentse ke tseba gore ke motho e le gore ke sepela le bagalana ka gore mo go nna be ba sa tle in terms of dipono ba re sepela tša lešela o direng no e be le ya gore every night bošo bo bongwe le bo bongwe re na le poledišana. Okay. Ba tla ba mpotse ka 1 2 3 either ba tlo mpotsa ka gore mara wa ima motlha o dirile so o be o ka re motlho mong ka sekgowa motho ba ni jwa ba ka re ke those imaginary friends. So initially nna be ke sa determine that go ba badimo because be ke botsa either badimo tla o le gore mara ba ntwe be maka jaaka nna be le batho ba ile gore ba fitla ba dule le nna mo mpeteng ba bolele le nna jwale ka mkhonna le wena re boleleng ka ona although batho ba bangwe ba sa ba bone wa tseba o fetša sele o bolela selo se sengwe wa bona bana ba rena ba matšetša ba phelang ba lebeletše televišene ba lebeletše dillathekeng ba phela ba bolela gore ba na le di-imaginary friends ba gora ba o rena re sa ba boneng gore re thome go ba ela hloko gore mohlomong ba ka ba na le sedimo se setseng ka nnete nna ke bile le imaginary friend before ke tseba term ya imaginary friend yo ke tsebile ke sa le o monyane gore ba ka bophelo bo ka setlo ba o tshwana le batho ba bangwe gore le bana ba mangwe le ge ke be ke sa tsebe gore mohlomong ka bošuko o gata kae ka gata kae e fela bentši ke tseba gore ya ka tsela se ya o mong le o mong o itheleditše ka senama ba ba ntse bang ka senama sometimes ba nagana gore ke arrogance mola e le gore nna ke e bolela because ke a tseba se ke se tsebang mara ke palela ko se tlhalosa gore ke o tlhalosetse gore ke tseba sene lebaka la sona la gore ke se tsebe ke 1 2 3. Okay, a re nape re lebelele re a tseba gore re hlompha ditumelo tša batho ka go fapana re hlompha le ditokelo tša botho ke nyaka re lebelele gore go na le polelo e leng gore e re a re lebelele ka boruting ge e le gore o na le pitšo ya bongaka o le moruti ka gae ba bangwe ba na le gore ai e re ke se ka ya ka thwasa e re ke se ka ya bongakeng ke boruting o ka ya boruting o fitlhelela mo e leng gore ba geno ba re go nyaka ka mo o tla ba wa boa
wena a se gore o bona gore sedimo se se tla ka maatla wa re ke tšhabele go yo bona gore nka sa lafe batho ka sepetlele ke tla kgona ke bona tše dingwe tše ke ka fa kua morago ke botsisitseng gore go tlileng pele fela o e arabile ke lekile a go ke re advantage e be e thuša ke gore ka lebaka la gore motho o ne a tsena kereke ya moya so o ba a kgona go phethele moya a direla a thuše batho e fela mara o bona le sekolotonyana se sengnyana ka moragonyana sa gore o tla re motlho mongwe o lebeletše bo wa bona ba o fa taelo ya kereke mara ba eda le monokwane ya tšo wa bona gore o thoma o tsamaya kgatlhanong le melao le melawana ya ka mo o šomang ka gona wa ekwešiša so e feleleditše ebile e fitlha to a point mo e le goreng e apeletša gore le nna ebaneng e be ke yona botsotse mafeletsong e di leng gore ke be ke feletše ke re mo ape botsotse a ke na option ka gore le ge ba o fatše ba o bontšha ra o dira botse ka mo ebile ra leboa moya wa bereka ebile o thuša batho e fela o na le sekolotonyana se senyane se sa gore motho o other than gore o mo tšhele ka metsi a o bo o tshwanetse o mo file moperekisi so wa bona gore okay ke dira well ke mmereko wa ka balwetse ba ka ba thabile ke a ba fodiša e fela wena wa tseba ka morago gore mara moriri o nkabe ke o dirile kae motho o ba tlo felela a ba whole a ba complete ya gore o bolela maleme a semoya o bolela maleme a bongaka o tsenelela ka gare motho wa semoya wa ka go kweša gore o nyaka gore ke so fetsa go se bolela a re tšee leeto la gago bjalo ka ngwane la beng a tsena sekolo a rata go ba ngaka go fitlhela go tlo ya Cuba go diregileng well e ke gopola botse sa le ka ba intelligent nyana man ke no ba ke tshwentse ke tša lefase a nyotse ke imetše intelligence ele down the drain a zanka ka sokola ka mo sekolong tšela bana ba bangwe mohlomong ba reng ba na le badimo ba tshwenyang ke badimo ba faila ba dira di 1 2 3 no a zanka ka ba le di-problems tša mofutana o mo ke bileng lucky le ona ebile a zanka ka tshwenya ke badimo ke le ka sekolong be ke kgona go dira mmereko wa sekolo that's why ebile ke kgona go tlhalosa gore le bona ba kgona go tla ba mfele taelo ya mošomo wa ka wa sekolo gore dira so tlhokomela kwa o tlhokomele kua beanong ke ka moo ke kgonneng o tsena sekolo ke be ke fetse ebile nna be ke phora ka ba ka fitlha mo e leng ke a ke phora ke ra o ra gore ntwe ya gore ke thwase ka sa dirala ka gore a mina šimo ebile ke a bereka ke mo porofeta ka kerekeng ebile a ne jwatse ke ngaka ka sepetela wa tseba ke ka go ditaba jaaka di sepela botse you understand so ba ntumeletše until go mafelong ene mohlomong a njotse ke dula le wena ke o tlhalosetse ke ana nthwela ke e bolelang gore wa ntse ntse o tswela pele o gola ka mo processing ya o fodiša o thoma o lebelela le wena gore mara mohlomong mo nkabe ke dirile peterenyana gone nkabe ke edile ye on top of ye le goreng e gona already ye mohlomong e be e tla dira icing on top of the cake that is already beautiful and ke ka moo ebile mafeletsong re feletša ke re o tla leina lela gore ke Dr. Sangoma because then you want to bring everything all in one and then ya ba a complete human being ebile o sa le mo ntlheng yona eo ya go nyaka go kopantšha bobedi le fitlha kae bjalo ka mangaka a setšo le dingaka tše e leng gore di šoma gona ka mola maokelong kudu ka baka la gore o tlhogo ya bookelo mo šomang gona ebile le bookelo bo belegetsweng go bona le tla ka tabeng ya gore molwetšišu re mo lekile dilo tše ka moka ko gore a ke tse gore le ile di-x-raying ga kae le lekile se le se go apala bokoko ba le boragolo ba lo bolelang ka bona ba go botsa ba re mara ge o ka tsentšha mošunkwane o le boluo mankoko a ka fola a le di dire dilo tšeo o ka se ntšhe didiripi tšela wa re ke mothupišetše moši a fola ke mo e leng gore bothata ba rena or system ya rena e santše e leka gona o ka gopola botse ke taba ya our historical background mo e leng gore country ya rena e fitile gona ka di-apartheid le melawana le melao e le gore e be e dira gore bongaka gore bophodišo ya ka sega bo rena e be labeled or e bonale o kare ke ntho e nngwe ya ditšhila gore ke ntho e le gore a ena science ka mo go yona so dilo tša di-propaganda o di kwešiša botse especially o le ka mo spacing sa media so ke propaganda e le gore has been happening over a long period of time
it is only an I always make fun ke re na I'm barking. I'm a failure of the universe. I'm a failed experiment of the universe. Because how do you bring two things that seemingly they are contradictory and then you bring them in one body? Yeah. And yet at the same time you make this body be so open and talkative about them. It becomes a problem. So but now how would level that is why ke re, a lot of these things e tšuša ke context eo he nka be le gore a se re thome moo ra thoma mo e leng gore re acknowledge sekgowa le segabo rena be re tlo kgona go ba le melawana ye manageang ntho ya gore re a kgona gore a ne jo Dr. Sangoma a bona Sesimankuku a re hai Sesimankuku tšeo ba reng ke dingweng a se tšona tšeo ke ka lebaka la gore mohlomong o no tlhoka o aligna eng le eng ya gago. You understand? So ke mo e leng that's where then the gap year comes in, and that's where Dr. Sangoma comes into play. Dr. Sangoma, wena bjalo ka ngaka ya setšo ebile o le medical doctor, o ka kgona go di tlhakantšha dilo tšeo le ge le gore ra tseba gore o boletse gore a se gore ba dumetše gore di ka šomišwa e fela o le noši balwetse ba gago šiba ke ba babedi wa tseba gore o ke mo dirile diteko tše ka moka o mathata a gage ke a semoya o no nyaka gore ke mo kokotele mo ke kokote mo go sasa o tla tswa mo bokelong ke kae mo e leng gore bobedi bo dilo tše di a go šomela ke kae mo e leng gore di a go tlhakatlhakantša wa felo tša phuthamatse gore ga botse lempotšhang nna ke leng kgolo Bedi ntlhakatlhakantšha pele mohlomong something e le gore a se ke mention kore I dropped out of vets ke specialize ka cardiothoracic surgery ka my third year. I was just left with about 12 months. Yo. And then bothata ba ona be le ana bo ba gore o lebella buka classic example or this patient deserves gore o tsamaye o mo operate ba di mo thapa o loka mme mo tafoleng o roba now bothata gore ramile o di tlhalosa jwang le tše pedi. Yeah. You understand? But at that time ke yone mo le gore ke kgwetša ile gore ke kry in a serious turmoil and lebaka ke rile ke dula njo ke lebella ko morago ke ka lebaka la gore tšela be ke di diela nna. Okay. Be ke sa di diele pitšo ye nna be ke bileditšwe yona o araba potšo ya gore na nka kgona go dira dilo tša mofuta o no nka se kgona se mošomo wa ka o dira ka mokgwanong mošomo wa ka like buka ya ka e bolelang I'm a bridge. Okay. Mošomo wa ka ke gore I'm a bridge between ancestral wisdom and modern medicine or modern science. Mmereko wa ka ke gore lena le tshele le e ka mo ba ba ka mo ba tshele ba e ka mo. How that happens lena le tla e bona ka morago. Mošomo wa ka ko le bontšha gore this is possible because I existed. Okay. So like wo botša potšišo gore o na le ndumba ke na le yona or can you do what yes I can but a ke e dire. Mošomo wa ka ko sepela ka ana mokgano ke dule fase ke bolele le batho ke re segabo rena a se di tšhila. African healing or African medicine a se di tšhila ebile for gore wena o ye o šomiša monokwane a o re wena a o sa le mokereki ebile modimo a sa o rata. And ke bua ke re wena before over the biology ye re lebeletšeng ka gona mokgwana you are a spiritual being. You are a psychological being. You are an economic being. If dilo tše kaofela tša tšona they are affected or one of them I sepela gabotse nte re bitšang disease comes to play. Dr. Sangoma ke nagana gore wa ntšhabela nyana bona ba re go na le go dotšha motho a ke tsebe ke ka lebaka lang o ndotšha ka baka la gore dilo tše o di dira ka moka gore wena o le porogo gore rena re tshelele ka kwa ba bang batle ka mo ke ikwešiša gabotse e fela wena o sa le tee yona yo o e bolelang ko morago gore o bo tseba gore tshwantse o yo beya mankoko mola a ye karong go sasa boso go bona bo tsebang gore ebile ngwana batho re betša sa ja ka baka la gore ko šoma ka ena ka ira botshelelo ba ya bošupa e fitlha badimo ba lala ba rile o se ka ba wa leka ke nyaka go tseba gore o le tee a ke re gore wa e dira George Massey ke ra o le tee o just phetho sefe sa buka go ba sa badimo so ka baka la re lo tšwe di mo go wena ka moka ka nnete that is why I dropped out of vets.
Okay. because ke lekile o tša dipheto tša ka ke lete eventually ka developa something e le gore batho ba ka e bitša depression ka segabo re na le di-anxiety attacks because ke swantse ke dire selo se e le goreng ke a tseba gore se against selo se ke se e kwang se Yeah. e fela se ke se bonang se re e dire Mm. then that's when down ke ntho e la be ke e tlhalosa gore you start having this anxiety attacks and whatnot and whatnot. Eventually ke ka mokgwa e le goreng ke feletse ke tlogela because be ke nyaka o e dira ke le tee. Yeah. Then I was like, okay, motlho mongwe e re ke boele gae. Gane o boele gae ola wa ka ke dira ntho e bona ba e nyakang. Eventually ke seno boele gae ke kry-a mmereko ka George Masepe ka sepetlele se ke beletsweng ka sona. 2 months down the line, they give me an opportunity to come and act as a senior clinical manager. 2 months down the line after that, they give me this idea, you must start finishing that book of yours that is called Bridging Medicine and Ancestral Wisdom. Ka gare ga buka ela, there is a topic that comes in that speaks about, or do you see mo dipetlele tše tša gabo rena ka lebaka la dingaka tše dintšhi le o nwa ditlhare, do you see there is a lot of bana ba batlang ka di-complications tša ona di-medication tša di-herbs? Ke re I see very exactly. So now we need a research paper from you, where you're going to research into what are the causes of this and what can be done to stop it. Ke kgopela go bana puku eo. Ashion. O fetša go bolela gore go na le bana ba e leng gore ba belegwa ba na le ditlamorago tše dingwe tša go se kgatlhiša. Nna ke rile ge ke go botšiša selo se seng sa mathomo ge ke fitlha ka moka baka la malwetse a go fapafapana gore ke se re se jang ora gore bola ke se re se jang. Re be re tše re dikgang le bašomi mmogo ba bangwe ba ka malobanyana mo re bolela ka bana ba e leng gore re be re tseba ba re go ka ba le ngwana ka morago ga mengwaga e itseng o šetse o gotše o tlatla le ngwana wa mohuta o ngwana wa gore bana bao re beng re fa mohlala ka bona ba dirwa ke bana ba e leng gore ba mo mengwakong ya ko tlase. Se ka ba se dirwa keng seo re lebeletse bobedi ka mo semoyeng le ka moo e le ka gopola botse se se mangoko ke be ke tlhalosa ke re motho go ya ka Dr. Sangoma motho o tla in 5 levels. There's 5 layers to wena as motho or nna le wena. Ke the biological part of you, ke the psychological part of you, ke the economic part of you, and all these things. If ela rena ni jwa ka mokgwa re phelang ka ona, re lebeletse just one aspect of it, physical aspect of it. Once the physical is all right, that's why re tla nwa dipilisi to stop a headache, mara ja cause diarrhea, ra nwa dipilisi tša cause diarrhea, mara ja cause kore ke mengel musi ka polelo ya mo strateng. You understand what I mean? Now, dilo tše ho ka re ke a di hwetša, a ni jwa koloi ya lena e šomišwa petrol or diesel? Petrol. Salela e tšhela diesel? Exactly, because diesel is the fuel that gives the energy to the car or remove. Mara rene re fetša re tšhela di-diesel ka mara mebele ya rena, we don't even take them to service. E re fetša re a kiputša re a makala gore why o na le 25 years setse ba rona le di-fibroids. Mola le gore pele be re tshwenya ke di-fibroids above 55. Wa makala when you are 33 years of age because ba rona le di-high blood pressure. Mero e la re sa ja mero re ja mavoro sa mang a re tsebe gore a tšo processiwa ko kae, a re tsebe gore what are the products tša tšona dilo tšeo. Re ja go ye nngwe mamotlha ke leye after 6 weeks go ye o ebile ke kgologolo e feta le wena le phio la ona o ka re ke la morongwa kgabareye. So dilo tšeo di ya kae dilo tšeo di-chemicals tšeo di feletša di ya kae. Ke ka moo a ntšhinyana o hwetšang e le gore bontši ba rena banna ba na le mathata a di reproductive problems. Basadi le bona they've got gore ke a lebela something in common ke dijo. Okay. Ka baka la gore nnete gona motho o tla ba le ditlhabi tša go fapafapana mo mmeleng o ye go bo Dr. Sangoma ba re theatre ba boye ba re ga botse gore be re remiša theatre ka phošo o re ke re di-scan dilo tše ka moka o tšee madi a ba bone selo ba fitlhe ba ra ba bone selo. ya ba le gore ka nako wena o ka gare ga ditlhabi tša go thuša. O na le mogotso o mongwe ka ba re ke mmatalane mokgatlo o mogubedi o rata gore batho ba tlogele o ja tlhagaraga tlogelang go tšea mebele ya lena dikoloi tše tša lena le reng ke mebele ya lena le dilokele ka diparafene mola le gore di sepela ka di-N93 ke N93 ke tšona tšeo because ntho e la go ya ka science dijo ke the source of fuel ye mmele wa o e tlhokang gore o kgone go move wena o tsamaiša ka tšo wa o tšea fuel ye e leng gore e ditšhila or it cannot be eliminated mo go wena gore o tsamaiše mmele wa ke mo o na le phapano between feeding your body and eating. Okay. Dr. Sangoma
batho ba leng gore ba nyaka go ipalela bridging medicine and ancestral wisdom ya go ngwalwa ko wena ba ikhwetša kae? Batho ba ba nyakang go ipalela Dr. Sangoma bridging medicine and ancestral wisdom ane jwa a se tšhiriše ka dikantorong tše dikgolo re sa le ba banyane for now e santše e le mo go rena. Ba ka nna ba nkgwetša mo social media, mo Facebook le WhatsApp ke available le Instagram le TikTok, ba Dr. Sangoma. Ke famous kudu lo ka no Google, you will find I'm Googleable. Hey, o tumile ke le ke re Dr. Sangoma o tseba ke batho ba itse kudu. A re na per kwišiša gore ka baka la gore go dikgokaganyo tša le yago o gona ba leng gore ba nyaka go tlo go etela ba tla kae ba tla Ndumbeng ba tla Mosesejane ba batla Hey, ba ba nyaka go nketela wa depend or ba nketela ka eng ka gore ka mokgwano be ke tlhalosa ke ra me confused molecule. And then mo killing confused molecule ke rata go believe gore ke activist ya ke lwela tokelo ya batho besho le ba bore. So sometimes o kry ona le di-problem tše le goreng di tla to do with ka kua sepetlele. Ke available le ka sepetlele o ka nna wa tla nkgwetša le yana mo ditirong tše tša legago o ka nna wa tla ifuna le mathata ke no gore maybe ka service ye song happy or mohlomongwe o tswa kae a se ba kgona go thuša ka 1 2 3 ke šomiša my o tsebana hanga le batho ba bangwe o thuša batho ba gešo. You understand ba ka nna ba nkgwetšana mowe ka mo Ndumbeng le gona ba ka nna ba nkgwetša ka e bang inboxa mowe gore ba ka nna ba nkry-a mo WhatsApp ka 065 900 3356 eo ke WhatsApp fela a iphone le ke di-free minutes after 12 nka se ya rae. Dr. Sangoma kore wena o di dira tše ka moka o nyaka go ntšha batho ka gare ga tlhakatlhakano mola le wena o tlhakatlhakane ka baka ra dilo tše ka moka apo badimo ba tlo go tšeatšea ka mo le bona o na le setlhopha sa batho ba o šomang le bona ba re tše a di tlo šoma ka mo tša bongaka re lebeletše ya ke yona mo e le goreng bothata bo gona mara ke kgatla ke gore department ye ke e berekelang ya borena ya Limpopo ya South Africa baetapele ba yona ba very flexible. Ka lebaka la gore ke baetapele ke bomme ba bang ba bona ke batho ba sa Africa ba ba tsebang so ba dumella di-conversation tša mohuto ba kgona go tla ba botšiša gore wa kwešiša gore jwang so le position ya ka ya gore ke be mo senior managerial position e kgona go ntumelela gore hanyane ke kgona go introduce this and ke ba bontšhe le another angle ye be ba sa e bone o no swana mohlomong le the communication between mangaka le ba ka mo ga borena ba di-modern ones gore mohlomong wa tlhokagala gore conversation e be ona because if ngwano a tswa le ka Dr. Sangoma ile Dr. Sangoma ba mo dira tlhogwana and ananijwa o tlile because o na le diarrhea khani a o kgona ga le gore Dr. Sangoma le Dr. Mankuku ba boledišane ka di-phone ara wa ke mo file setlhare sa mohuto le sa mohuto mohlomong doctor ile tla kgona go tseba setlhare se le se fitlha mo kidney se dira 1 2 3 se dira 1 2 3 because ke mo re goditšeng gore bothata bo gona center ya rena ke molwetši center ya rena ke bolwetši ene rena swantse re fodiše molwetši ke go kwele Dr. Sangoma nna ke thabetše go bolela lona letšatšing la lekgono molaetša go ba leng gore ka nnete ba sa tlhakatlhakane a banya ke go amogela sedimo se e leng gore ba belegwe naso o ka reng go bona molaetša ko motee moya o tseba gae madi ke ona a bolelang go feta dilo tše ka ofela rena re ka bolela radio mehlole ka ofela e re robetše gore re sepela mo re le ngwana madi a bolela ene se swantse re no se kwešiša se swantse re se tsebe ke gore bophelo a bona 1 + 1 ka mo bophelong is not always 2 tša bophelo is not a conference call a re founele ka ofela ba re tsela ya lena ke mohlomong re ka no ke kgotša re le ka mogare a basiete e fela tsela tša rena di a fapana so hantši re sepela tsela tša rena a re lebelele ba bangwe and then re ithute from bona mara se swantse re ithute from bona e swanetše e be discipline e swanetše e be respect e swanetše e be vision ya kopele re se ka ithuta tše dingwe tše sa rena re sepele tsela ya rena ka mokgolong re kgethetše yona re okay rena ke go leboge ke ka mokgolong re fitlha mafelong ka gona go taba ya ka le Mankoko baby ke be ke buletšana le Dr. Sangoma ya gago pukuši wa iponela yona kere bridging medicine and ancestral wisdom ya o e bale o ke gore ka bele gore na yena ka baka la gore go botse gore ke leporogo la go tliša rena ka mo le bale ka mo na bobedi di šoma bjang ke kae mo e leng gore di a kopana ke kae mo e leng gore di ka go tlhakatlhakantšha ke thabile kudu go ba le wena e ya o itsebe gore ko wena mang o tswa kae o kgone go se mo ya gona o fitlhela re kopana gape la bohlanong le le latelang tata